خبرهای دلربا از آمادگی محتشمترین معرکه ورزشی سال 2020 منظور شما می‌گردد که مکانش توکیو است. 32مین بازی‌های تابستانه المپی این نوبت مردم ژاپن را نسبت به کشورهای رقیب در مرحله نهایی با اسپانیا و ترکیه خوشحال‌تر نمود و این غالبیت امکان داد که تا مرکز ژاپن شهر توکیو قبای ادانه را به بر نماید. این تبلیغات قهرمانی جهان گشتین جودای سال 2018 است که پیشکش شما می‌گردد. باکوی آذربایجان سال 2018 میزبان قهرمانی جهانی این نوع المپی بود. گشتینی که امروز در جهان رقابت با رشته‌های دیگر ورزش هنگام است و حتی اکثر آنها را می‌گذارد. تولید گشتین جودو به سال 1882 راست می‌آید. اولین مرتبه سال 1964 میان مردان رقابت‌های گشتین جودو شامل گردید. شامل به بازی‌های المپی بوده. قطار این معرکه مهم چهاربینی‌های دیگر را در بر می‌گیرد که این چمپیونات جهان جودو است. هر سال با جز از سالی که بازی‌های المپی دایر می‌شود، این چهاربینی سطح عالی دایر بگردد. هرچند جودو رشته المپی است و هواداران زیاد دارد، اما برادر بزرگی این نوع ورزش منسوب به گشتین است که هزار سالها پیش در اشعار گذشتگان ما وصف میشد. اثبات دیگر در آن است که تدریجاً جودو بازگشت به تمام قاعده‌های گشتینگیری است که بعد قبول قاعده‌های نو جودو فرقیت گشتینگیری را از گشتین جودو مشکل کرده است. جمهوری تاجیکستان یکی از پیشرفت‌ترین در این نمود است، چون که ما پیشتر سال 2008 و بعداً سال 2012 که یکی از بهترین ورزشگران همین نمود رسول باقیوف بود که جمهوری تاجیکستان رو در جهان معرفی کرد. اصلا در نوع گشتین جودو چمپیونات جهان میان نورسان و نوجوانان هم دایر می‌گردد، اما موضوع امروزه ما تنها چمپیونات جهان جوانان با کمال رسیده است، یعنی نفرانی که امکان تلاش بهر راحت با بازی‌های المپی را دارند. اما تاکنون ما در این رشته اجدادی از معرکه چمپیونات جهان جودو چی نشان داریم؟ این سوال است که بیننده در حال با تماشای چمپیونات جهان گشتین جودو شاید به خود سوال کند. تا حالا نورسان جوانان گرفتند، اما بزرگسالان حاضر جا گرفتگی نیستند. برای تمام پهلوانی دنیا مشکل است، لیکن برای این باید ما از مشکلی قفا نگردیم، تمرینمون رو دوام دهیم و برآمد خودمون رو ما نشان دهیم که جودوی تاجیک نیز در عرصه بین‌المللی بلند است. باز هم روی می‌آوریم بر رقابت‌های جهان پهلوان تاجیک رسول باقیوف. این نوار نیز شاهد برآمد او در سال 2007 است که هنر رسول را در چمپیونات جهان گشتین جودو نشان می‌دهد. بله، همان رسولی که یگانه نفر است جایزه‌دار قهرمانی جهان جودو است. ببینید برآمد او چگونه فرقیت دارد نسبت رقیبان. یگانه شکستش از دست رقیب کرگیش بود. پس چرا تا امروز با سپری گردیدن زیاده از 10 سال کسی به این مرتبه در قهرمانی گشتین جودو نمی‌رسد؟ سال 2007 در چمپیونات جهان ما صاحب مدال شدیم. هنوز رسول با متخصص خارجی کار کرد در شهر مسکو فدراسیون روسیه تحت رهبری الچنینوف مربی شایسته جمهوری تاجیکستان کار کرد و باز تجربه نشان داد که در بازی‌های المپی هم صاحب مدال شدیم با همین مربی.
Ну, вот раньше при чемпионате мира, когда мы еще с Расулом боролись, был прямой допуск сразу на Олимпиаду. Восьмерка, кто занимает с 1 по 8 место, их сразу допускали на чемпионат мира. Сейчас, к сожалению, вот такого отбора нету. Отбор проводится в течение 2 лет. ҳарчанд соли гузашта то қадре паҳлавонони тими мунтахаби тоҷикистон ба зинае расиданд, аммо на ба натиҷаи дилхоҳ. гӯштингирони тоҷик ҳам низ баромади хуб карданд. Мегем рақибони онҳо ки аз сабабе ки солҳои тӯлонӣ онҳо дар ин мусобиқаҳои гуногун ширкат варзиданд ва иҳо ҳар як усулҳое ки паҳлавононе ки мо мекарданд ва иҳо дар ҳар як баромади худ ҳамин усулҳоро дигаргун месохтанд, бо дигар усулҳо мебуриданд. ин ҳам як пешравӣ буд. барои бинанда ҳоло мо чемпионати ҷаҳони соли гузаштаро дар доираи баромади паҳлавонони тоҷик пешкаш мегардонем. миёни варзишгарони 124 кишвари олам 755 паҳлавон ки 458-таояшро мардон ва 297-таояшро бонувон ташкил медод, дар соли гузашта баромад карданд. дар маҷмӯъ 9 паҳлавони тоҷик дар вазнҳои зери 60, 66, 73, 81, 90 ва ҷамъи 100 кило ҳунарнамоӣ карданд. ҳоло ба тартиб аз рӯи навор беравем. суҳроб боқиёв, паҳлавоне ки дар сулолаи боқиевҳо ба воя расидааст ва соли гузашта ҳамагӣ 18 солро пур мекарду ба қаҳрамони ҷаҳон сафарбар гардид. ӯ дар вазни то 60 кило дидори якумашро бо паҳлавони Корея Чой ин бо натиҷаи 1 имтиёзи вазаридор бохт. авазни то 66 килоро Ёқубҷон Боқиев дар қаҳрамони ҷаҳон маърифӣ мекард. Ёқубҷон дидори аввалашро бо паҳлавони Малта пирӯз шуда дар даври дуюм аз дасти Аҳмади Мисрӣ шикаст хӯрд. Наврӯз Каримзод дар ин вазн баромад кард, аммо дидори аввалаш бенатиҷа ҷанбаст шуд. авазни то 73 кило дар чемпионати ҷаҳони соли гузашта ду паҳлавони умедбахши тоҷик ташкил медод. сароғоз аз ҳонари Сомон Маҳмадбеков. Сомон ҳарчанд бори аввал дар қаҳрамони ҷаҳони бузургсолон баромад мекард, аммо то ҷои баромадаш қаноатбахш ҷанбаст шуд. бо Ғиёсҷон Бобои Фирӯзбек давоми зиёда аз 8 дақиқа гӯштин гирифтанд ва билохира Сомон бо вазари дастболо шуд. аммо дидори дуюмаш дар муқобили паҳлавони номдори моғул бо бохт ҷанбаст гардид. қаҳрамони ҷаҳони самбо Хоҷазода Беҳрӯз дар гӯштини ҷудо низ марҳилаҳои мураккабро пушти сар намуд, аммо ишғолаш барои мақоми ҳафтум ҳатто бенатиҷа буд. чемпионати ҷаҳони гӯштини олимпӣ бо 3 пирӯзӣ дар вазнҳои миёна варзишгарро муваффақ намегардонад ки ҳатто ҷои ҳафтумро касб намояд. ин дидори Беҳрӯз аст ки дар қаҳрамони соли 2018 як бора дар давраҳои муқаддамотӣ бо 3 рақибаш ғолиб баромад. аммо ягона бохташ аз дасти ҳарифи мизбонаш Ҳайдар Ҳидоятов ӯро имкон надод то роҳхати давраҳои минбадаро ба даст орад. партофтои аҷиби Акмал Муродов дар чемпионати ҷаҳони соли 2018 дили ҳазорон мухлиси тоҷикро шод кард. бори аввал Акмал бо чунин имтиёзҳо медурахшид, аммо дурахше ки дуру дароз давом накард. ду пирӯзӣ ва як шикаст кори Акмалро дар чемпионати соли гузашта дар вазни то 81 кило ҷанбаст намуд. се зафар ва ду шикаст мақоми ҳафтуми чемпионати ҷаҳонро барои ду карата қаҳрамони Осиё дар вазни то 90 кило барои намояндаи Тоҷикистон Комроншоҳи Устопирён ҳадя кард. Комроншоҳ ки натиҷаи беҳтаринаш дар чемпионати ҷаҳон ҷои панҷум аст, дар соли 2018 ба ин зина набаромад, аммо қатори феҳристи кишварҳои ҷойдошта мақоми ҳафтумаш дар якҷоягӣ бо натиҷаи паҳлавони сангинвазн Тимур Раҳимов Тоҷикистонро дар мақоми 34 қарор доданд. паҳлавони Перу, Швейтсария ва Словакия рақибони мағлубгардигаи Комроншоҳ буданду ду мағлубият дар корномааш ин қаҳрамони Осиёро аз медал маҳрум сохтанд.
Камрашо талантливый, трудолюбивый парень. Ну, вот. Но, к сожалению, я с ним не доработал. И это как бы, ну вот, по моим меркам, это примерно 50% готовности спортсмена международного уровня. Этих 50% ему хватает, чтобы он был там иногда чемпионом там, или призером Кубков мира. Но дальше, я знаю, он сейчас уже, наверное, человек 15, которых он не проходит, которым он постоянно проигрывает. Поэтому на чемпионатах мира, когда и на Олимпийских играх, когда все собираются, вот он у них упрется, и максимальное его место 8-е сейчас. Вот чемпионат мира прошел, 8-е место. На Мастерс боролся, где тоже все лучшие борются, тоже 8-е. Это его пока потолок. вазни 100 кило тими тоҷикистон дар чемпионати соли гузашта холӣ буд. Саид ҷалол Саидов ки довталаби ин вазн буд, ба қаҳрамонии соли 2018 сафарбар нагардид. вазни сангинро ду паҳлавони умедбахш, яке ҷоизадори бозиҳои Осиё Ҷакарта Шакармамад Мирмамадов ва дигаре ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳони навҷавонон Тимур Раҳимов маърифӣ мекарданд. Аммо яки Украинӣ Шакармамадро монеа гардид то ба давраҳои минбадар роҳ ёбад. Аммо Тимур хуб баромад кард. Тимур ба мисли Комроншо се рақибашро аниқтараш, рақибони эквадорӣ, эронӣ ва ҳатто ҷопониашро мағлуб кард. Аммо баъди се пирӯзӣ аз дасти ду рақибаш, яке узбек ва дигаре Лукаси чехӣ мағлуб шуд ва мақоми ҳафтуми чемпионати ҷаҳони соли 2018-ро касб кард. Ин натиҷа аз рӯи назари баъзи коршиносон қаноатбахш аст. Fighter able to come up with combination that really threaten the other. Over a minute left to go. Nicely done for keeper. One way than the other as far as the attacks were concerned. В тяжелом весе сейчас неплохие шансы попасть на Олимпиаду у Тимура. И 73 килограмма. Вот Хаджизада и Самон, они там как бы рядом, они вот рядом с этим отборочным списком, рядом пока не входят в него, но рядом. И поэтому надо приложить усилия, чтобы вот в тяжелом весе, в 90 килограмм, 73 попали эти ребята на Олимпийские игры, в основную сетку. И тогда четвертый человек может попасть на Олимпиаду от Азиатского союза. То есть это будет рекорд, потому что самое большое количество участников по дзюдо у нас было 3 в Китае. Вот два моих и Шерали Базоров. А в основном потом по 2 человека, скажем, Камрон или Расул попадает в основной список, и второй человек попадал от Азиатского союза. То есть в основной список, к сожалению, пока вот не подготовили. натиҷаи чунин машқҳои дастаҷамӣ буд ки соли гузашта дар бест ипон ду партофти паҳлавони мо шомил гардид, яке хоҷазода ва дигаре партофти Комроншоҳи Устопирён. соли 2019 қаҳрамонии ҷаҳони гӯштини ҷудо дар ҷопон баргузор мегардад. кишваре ки эҷод кардаи ин нави олимпианду паҳлавонони номдор ба воя мерасонад. аз нуқтаи назари дигар ин охирон чемпионати ҷаҳон аст ки пеш аз бозиҳои олимпӣ 2020 доир мегардад. соли оянда чемпионати ҷаҳони гӯштини ҷудо доир намегардад ва ин роҳи асосӣ барои ба даст овардани холҳои олимпист. магар паҳлавонони мо то куҷо омоданд ва мухлисон чиро интизоранд? мо ба ин маъракаи муҳиме ки аз дигар чемпионатҳои ҷаҳон фарқи калон дорад, дар ин мусобиқаи бонуфуз варзишгарони тоҷик хело тайёрии ҷиддӣ дида истодаанд. ман боварӣ комил дорам ки аз вазни 60 килограмм то ҷамъи 100 килограмм варзишгарони мо дар ин мусобиқаи бонуфуз баромад намуда, боварии комил дорам ки бо сари баланд бо медал бармегарданд. оё чемпионати имсола метавонад лоақал расули дигарро аз тоҷикистон кашф намояд? ин муаммоест ки тӯли солҳои охир ҷавоби худро мечӯяд. И я уверен, что есть ребята, достойные уровня и Расула Бакиева. Но для этого, опять же, нужна профессиональная работа, для этого нужно использовать современные методики, ну, которые, к сожалению, ваши
местные тренеры не очень-то владеют. Поэтому тяжеловато сейчас претендовать на место Расула Бакиева. Хотя материал действует. Вот если бы пораньше начать работать, там, например, можно было бы наших тяжело вывести на хорошего и Шакара, и Тимура. Вот. Тоже Бехрус хорош. Ну, вот смотрите, он 14 стартов боролся на международных соревнованиях, и только одна медаль. А для того, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно примерно 3-4 медали на Кубках мира. назари коршиносон дар қаҳрамонии ҷаҳони соли 2019 гуногун аст. яке умед аз медал мекунад ва касе дигаре мегӯяд ки аз қаҳрамонии имсол ба даст овардани медал хеле кори мушкил аст. мо аз мушкилӣ наметарсем. бояд мо то охири бояд нишон диҳем ки куштини дзюдои тоҷик ҳам низ баромад карда метавонанд ва дар арсаи байналмилалӣ дар ҷаҳон худашонро нишон дода тавонанд. Для того, чтобы бороться за медаль, надо и тренироваться по-другому, и финансироваться надо по-другому. В общем, вообще надо профессионально работать. Надо профессионально работать. На Олимпиаду очень тяжело стало попадать, очень тяжело. И на чемпионат мира точно так же. В общем, сейчас это последний чемпионат мира перед Олимпиадой, туда все приедут. Вот, например, смотрите, пример вам. Вот этот Тедди Ринер, да? Он вот этот год отборочный вообще нигде не участвует. У него нет олимпийских очков, но он же будет к Олимпиаде. Вот он сейчас выиграет опять чемпионат мира, сразу 2000 очков получит. ما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم تمرین ها رو گذرانیم، تمرین های بین المللی رفته اشتراک مشق های دسته جمعی اشتراک کنیم. تیم منتخب یکچین جمهوری ترکستان را آماده سازیم به این مسابقاتی که با نفوذی که در پیش ایستاده است. بار اول در تاریخ گشتن جودو اولین بار بانوی تاجیک در قهرمانی گشتن جودو شرکت می‌ورزد. این هم هنگامه است. بار اول است که در چمپیونات جهان اولین دختری هستم که اشتراک میکنم و اونا وابسته از برد و باخت میخواهم در آن اشتراک کنم و پهلوان بودن دختران تاجیک را نشون دهم. ما باوری داریم که چمپیونات سال 2019 برای پهلوانان ما در پیروزی را می‌کشاید و راه آنها را با بازی‌های المپیک 2020 واسع‌تر می‌کند. ما این موضوع را از این پس هم پیگیری خواهیم کرد. البته مهمتر از همه شرکت و نتیجه تیم کشورهای به جودو بعد برآمدشان در چمپیونات سال 2019 بعضی سمت‌های ناروشن را روشن و واضح می‌گرداند.